Musa. Harapira-pira na ayat ay pada adat pukulanam nila. Ay pada pukulanam gi. Ongay na di Musa dahirid ay isa kinenon pinungaranan dataran Moab hiri sakay nulu Nebo hinggad irini kamayan dat isakay Pisga ka. Kinarahingan na padinga pinapokito kumadisiyo paimpuli hi kinenan idi daerah Gilead gisam bahilad kota Dan paimpulihan Naftali tanah Efraim Manasye paimpuli Yehuda gisam bahila rahat panangi kotonobon tanah Negeb lembah Yordan lembah Yeriko kota pohon korma gisam bahilad kumayanda Zoar irih na dihat ne kinarahingan paimpaay pinakita kinarahingan ni Musa nga nunuy kasindu lagi nawo. Ulangan 34 ayat 4 boras ka kinarahingan kumadisiyo itih nahit kinoyonon di pinabatosku kuma di Abraham Ishak Yakub ompengka nagi kumad keturunan nu matindo nukadhilo keturunan nu it onuan kuti kinayanan iti popokito aku dia nga popokito aku dia miampai matoh nu sendiri nga iya na pohom kakosoborong ko may hilo kan iso no pohit amu ta kono kay mayaan it amu ta kono kay mayaan iyoho nga ay mayan tumayan ako iyoho nga ay mayaan iso no po nga iti kamoyandat panasaran nunugyati panasaran iti it kanapadit tambalut nu teka ikaruhang nu teka haratulun damine ramut dia ano pa siyahom ay harada pasunudan ku dia nga mandatenu lah ka irih na kapihit amu na aramayan dat kapuriman aramay kapurimananda tiyede it ngon kapapakitano teko man pa inting-intingay sunudan ko pa takuri nunu ay ndo ko polombuson irih na hit aramay kapurimanan did sayra dumiagalid milon na pom haro pa ilon pudi apa ingka pasunudan nagya ko ngon pakagya inting-intingan harada pasunudan ku dia nga mantan dot tatuang lah ka imuhat-tuhat panasaran ka di don Indonesia gi muhat-tuhat madi kapit hiri nandod akon pondod haro no hit kinapiantakan te ko kinindalanan ako it kopi hunung nga hiri nandod madi kapit kumon di sidi hoy ka nandod adapan Milan na po doon na buah ka. Ilo na dilot. Na di osonong ka iyo di mo ipapangimaniman. Mundom-hundom indo. Mo'y napangimaniman na kinarahingan di Musa dat hodi. Pakitonon ko dialog. Mantado hodia. Dilot. Pakita kailan nuluhan nila hilo. Katakan di loho dia, katuhun, koruhuk, dapat tahu mati loho dilo, sekira may galit dila. Nga, pakitanan kunayad kay parikoton do hilo. Mangimaniman lagi, di. Haraka ay maniman da iyati. Pagkuro. Sebagai pananu da kinarahingan harakati kemundat ay maniman.
Mamanaw to kono nga, ay ongay patudu, ongay patudu nukuro. Oy maniman kumoti ka. Oy maniman puno nga hirin nandod. Accident ko, katuhon ko, irin nandi kumonda kad ay maniman ge. Ay maniman ka. Nga iri nagiit nagiboras sa ay manimanat isa indaralandat ay nuridi ikamonto kod isa ralanda sumimpang-simpang kararanghan mo. Miyagal ko ay manginom-nginom mo tambalut, talib ko no. Ay naka. O umbalahitid insan. Hilan pagya saliwan nga igyahi pirapangan itit kawalayan mo. Korikot di haydot pukul 11 sa dong tuwong. Hiridit pasamok tamo di tatabon dah itim o kabay kunim. O kabay ay kita cerita-cerita dulu baka. Ay main ko daw ko pati lambuso. O haron na dihit imosis ang tintin ngay. Sumuang kundi nga ay onway po siya santiin kadit iso. Ngon tamo dadi onwo isantin nga ay main ko daw ko siyaw to ako iti manginom kako. Nga ay nanti kompunan nanti kompunan ide nanti kompunan di nuride pawayaan ta ket sumuano mo komon opuhunan tumius kasarin dad man po na santiim mo opuhunan mo ti ka. Akan pa kaya di nga obulih karid iti komon tudo banget. Tudo banget lapas puhon. Hari mo tigahit yati na magi ralan no pod ikomon tumudo nga ngon po siya kamawod ilem ka. Obuli ka ti di. Jadi intangan to kano po di dilo nga imusah no pohom pakitonon ti ano matilo akinarahingan ki. Pakitonon ti ano pati nga kaya pasuangan dahilo ka. Komon na po ay maniman akon po din nakakita. Suway pa dadi no borasod ay hilo nga kakasuang ka. Iti to ngoyo hangtay po pakitonod hodi. Mangiman inurahingan na katugyal. Tumanud na pod ay naraytandat sa basikulati nga miyagal dit monomod tamod kinarahingan di Musa. Nagyadiya miyagal dit proposal tamod mo. Nagyadiad ako. Harohi miyagal di. Hirih na dihot ay tumanud na pod ayat 5 nga hiri na di kinampokon dat surupo di Musa. Hilok kamoyan dat tanah Moab. Miyagal di nakabatas nakaboras sa kinarahingan. May na di kinarahingan lobo nga isyo. Isa kininan dahil tanah Moab. Ay sa atulun di nakoylo dahil lobong isyo gisambubay no. Narubahan lobong gi Musa. Nakura tu anak kita lobong isyo. Isay minamo lobong. Kinarahingan sendiri o minamo lobong. Dan dikuburkannya lah dia. Tumanud da ayat ke-6. Dat iso kayo nun dahil lembah di tanah Moab. Tok. Iko mo yun dot poy maha-maha hali piyah dot
ay imusah no polo nga miyagali dit tinaw tamod-tamodon imanimanon maniman nga ino po hit kinapatayon di siyo kinapamalabangan di siyo nga abantog ino po minumulubong nga kinorahingan sendiri labong na kinorahingan siya isa ako yun nun dahil tanam mo tokoy ay sugisom di dondo nga ano kito kano kuro tu kinorahingan minumulubong di ay lanong pa yung kukuro haralandat ay kinorahingan minumulubong ay so di no koylo iyati nga iyo nga ako koylo ato ko no koylo pa yung kuro right na po ka iti dan tulon na pumulubong mag agumuot aralan to ko haro no hit pokadon ano mo kaki kadi ino po idon kagumuan dahitid idon murut dahitid ilaid nga poilihon manon do poy posu jadi tilo iti papunsuon ngon nanda di nanongian ping luangay mo nikit tao no meripe pi paitung tanak to mod suai katumbayan harus suai no kagut ay pumulubong haro na itutudan atid imumolisok miagalat timpu bayno nga haro na posay bahon magisusuay nga ino pa nailan dati no kita dati diti nga ino pa minumulubong di Musa nga kinorahingan sendiri paingkukura magyahot kantakan kapedi atapat tu kaped linobongi Musa hindi ko amo haro na mimbulay ni tuhot dito ay so lino kailo linobong tu siya di kamo nga tumanod na podit o kita dati sayra na pod nakasambayang Yesus di laid diti pamagunan sa bolum banuman pasolipo nga ino po no korikot tamini panahakot ay semangat kumadi Yesus nga Musa Elia ako di no koy humdot ay pinangimbulayan na right lobong di Musa nga ino po hidit ako ko no matapot ko piti ganganak nga ino po ososoro oyo ako pod osoro diladet iswanggat harohot minoritad cerita kanak-kanak nga ako pa mapapotapot tu ako pa na kayo humot ay hingga hitadan di panamarasan di iswang na po boras di nga imusah na po di nga ngayon piyahawon do rogonom kinorahingan numandit kinorahingan kakato mayati musaka yadi nga sakira na po ay hino daminay panahakot semangat kumadi Yesus kamuyan na po nga ako no kahitip pumagunan ni siyo nga ino po hit ay naratian no kita dati dahil at ano nga linobong kamuyan na po nga nakawaya pa yung Musa dat kamuyan iti kapatayon Elia na pagya nga anak kawaya kamuyan kapatayon jadi ay ilo no kadawat isoot kapangitanan kumadati dot milo na gidati borosan dot ako ni ko insana na tulun nga patapot kapiad ay ngay kawayati kumo nakapatayon tumanod do boros sa kitab harohi kawaya kapatayon hari amo ato kayo mo ti ohalo ngay ato kayo mo ti apatay ngay nga sayra na po karikotan na kinorahingan o insanan to kano po nga simbanan ka kita na dati Miguel Elia ay nakawaya kapatayon Musa nakawaya noretan nolobong ngay do kinorahingan ilo nolot duo kanta kandat ay pasti da awayan dati sayra
uhang kuidad miagal ni Musa. Uhang kuidad sekirad kakinorahinganom paingkah kamati dindoh ka. Agayo na da ginawa ko ay mani-mano ko piya. Miagal ni Musa nay mani-mano bulo gi nay paping kita na hodian mo tilo pakayaan paingkah nga akay mak kong dilo ka. Agayo na da ginawa ko insan tadaw pakitano ako na kinorahingan dat paingkah matiot katutukan iti dusun ministry iti ikuo manampurasi no matidi daw kin madili paingkah mati siulo Mary losod paingkah mati kongo yon disio las masigo ioti Doroni balantis ioti haras uhang ko ida harat di isyo otumbayan ako iyo kayo nga orohian ni dad miagal ni Musa ki miagal ko ila tanganak dati nga orohian to ko dad kokito to kompay kukurohot kapasian dila timpu dat suman mo. To ko po ilanam ako kuroh katutukan dila nga iyo da nga orohian ako dad koy lohodat ako kuro makatutukan dila dohlod ay tanak ako kuro makatutukan lo karuhang ulo ako kuro daw katutukan hingga ko ngayon lebih kurang megal di mo orohian na dadi kailad sayra maditid lobi pun dulu muna sayrad ori kotilot kapatayon wit oro hali piad ilon no po oritan no polo kumuna kapatayon nga kagalagalit isuot ikoronob nga osonong yo dogadid ay lanam sangira miagal po ti karikatandat ay kinorahingan na kumuenduwo orohian to kay digad ay lanat hari bulan di karikatan di Yesus iti kadaw kapatayon nga sakir no pamilohom sonong inad ay lanat hari bulan sangin soro kuno hitumali bahirid di hilod lapangan terbang ko basan ta kanu pagyat cek suhu nga may tungok katil lagi pano po katil nga timbakon dati turos nga ino pagyanday gumu tulon da tumalib miagal ko hilal lapangan terbang mamaguna na po yung di screen dahiri sayra da tumalib ko kita no ituras no dahiri ahinsam kamo tumalib ko manaw-panaw ko nga kita no hit sangin tulisit pero halinaso da tinano diri iyo di na dati tasarot ay sangin tulis dahil sayra adia surupu da kapasyon sangin tulis sa hiti dati Henry Goloy 10 hari bulan 12 tahun iti sonong ida iya di sonong ida di iya di na padam tatapot ang satya nga ito kanada iyo nga ako na da palangalangan dat kasatiaan do kumakinorahingan nga mantad ka adati ay lanum sangira okon nagidadi iri na dihi momonsay dati dat okon nagidi kapiyat tumatap ko piyo kumakinorahingan tuwa to ko koylo imusah no pohom nilan di siyo koylo pinayla kinorahingan ki di no kung ano nga akay karikot ka jadi mantad ko ato ko dia titik ko ilum sangira at kompokondo ko posyon nga ilo na di kakuaan dat tumatap sa ino ko latino suwab tatuong ko bayno minggu depan ato ko na po na ko ilo iri na di kakuaan dat ay ilo na dadi hit katatapan to ko tumatap to ko kumakinorohingan ay so tulundot no koylo dahing golobong isyo gisombay no inapahit konaruan na kapasyan umur
di Musa dat ay iti pamagunan nga hatusom duon hapod taon. Antakan na pod iminidu pagunisyo iti na pamatoh daw nga apo abuhaw om kagarasan na po siyo nga apo natagak. Ina po di tulun-tulun Israel nga minagihad di Musa dahil kinanan dataran Moab sambulan. Harot itinapodon bahasa Indonesia haron narongaw ko di kaswabon ko nihab nga harati duo menangisi om meratapi hari pisuayan gitu om iati na po nga menangisi pagihadan meratapi hindi meratapi nga pisuayan pakadit pagihadan itinapa pagihadan nga mihad isumuliwan romo mihad ko ako koronggung ay soboros imihad po tamod tumuro romo irine komondot menangisi magihad nga harakago ti komondot meratapi ka pudi kailong kangami ti malayo ko ti pengkuro gi meratapi kan po nga hirinon dohit mihad o sambilot moros-boros monggung-ronggung minliid no po milapos yudi kakay kumundi meratapi jadi ino po hit naritanda hilo nga menangisi hit pinagihadan dilo okon ko meratapi na pwede nga hiri na kahit ko basan tiga harami dupagun nga ay sayra na pod haratulun rumikat nga mihadis yohom moros iri ni kamo na meratapi jadi salinay dot sambulan talun hupot tadaw yolo na po nga magihad ikapuriman dot ay kinatagakan di Musa dahil ay katalib na di pagihadan diolo perkabungan right ti Musa ina pa di hisinumoli di kapimpinan dat ay patilombos nga Yosua bin Nun miyampay dat roh kebijaksanaan tu imusah na po nga pinapatumpalih di kapimpinan mentok di siyo. Iri na di kakuan dat inupay tulun Israel nga makinangaw di Yosua papawon sa yelo miyagal dit patumboyo anda kinarahingan kumadi Musa. Naintutunan da imusah na pati nga ay kasari-sari tumagwang kumakinarahingan ayso no di nabi di miningkakat kagu ipagitan Israel di papaharad nununa po tanda mujizat ipinawonsay di siyo kumad suhu da kinarahingan dahil tanah Mesir kumad di Firaun nagi mentakit pagaway di pempulih da kinananidi isuang na pod nununa po paburuan kekuasaan ikaranaban di Tagayo nga pinaburo di Musa itaguangan dat tulun-tulun Israel. Ay lana dati manikid dapati pamimpin dati nga ay ako ni ko magyagal. Harap pag-isuay-suayan. Sumolihot kapimpinan dati so haro hikasari ako na po ko pay maha-maha nga pay kurang-kurang. Nga atumbayaan tokod isuang na po kapimpinan da kinarahingan mantad di Musa Yosua sebagai datulun haro ti komondot koboboyuhon dati monikid toko komon tokod karakter kadi malayo nga rahit na po ko popoindalan di kapimpinan da kinarahingan ina pay tugas diolo nga ay magyagal
Megala dati isuang ke gereja magisusuayat kaboboyuhan dati. Iyoho ketua gereja tahun debaina obin togod-togodok udah ti. Isio ketua gereja obing boyo. Isio woyo sahuyut. Isio papendalan tugas magisusuayat kaboboyuhan dati. Nga ipanumbayaan dati saira nepod ay kinorohingan mangahak dati pologosan dati kinorohingan dat mengigit dati pependalan dat tugas-tugas ngai atumbayaan tokod nunuh na pohit tugas sooi gitan dati nga anu dati pependalan miampai dat korhian da kinorohingan. Konsiko mentado oswal channel maya di Edi Gabu. Haro isa ayat tet pinapakitad Yudas 1 ayat 9, Mikail bertengkar dengan setan mengenai mayat Musa. Wah, buli dati ngon ihumo ilok, maando ko ihumo Yudas 1 ayat 9. Miagali di pohitian kuna ti pelajaran ti kasuabo do bay no. So duo tindalanan iti. Nga ikalan sanandat ay inapay pinangimbulayan dati ti pelajaran kasuabo do bay no nga kanuh dah dat papoin semok dati popokito dat kinorohingan no pohom ay haroho disiyo dat kuasa mutlak it isiyo na imilang mangigit na paing kukurot ti komundoralan kaposian dati intangan to no poralan kaposian di Musa dang kinorohingan no potaylan ino pay dati aylanom wayaan to natiralan kaposian kinapatayan di Musa pinapakita pakagu dati tumanu dapod hiti nga hatos somduno pod taon harati papakita dahilan iti napakapatayan nga akon ko pailihon maya itit sangkura kalay dan dati pempasi matoh disyo apo obuhaw tinan disyo nga agaras po papakita dahilo dat iti napod tapat kapiyak kompok kon datulun kompok kon nakaposian dati nga akon ko naipailiho maya ilot umur kamuan napod umur nga akoni ko kalahing pasangulunam midu ng ipagun akon ko naipailiho itit pangintangan oruhaya kuno di hatid obuhaw no dito kita ko akon ko miagalid di akon nagi ka naipailiho itit kasihatan dati, kagarasan dati nan dati. Kadang-kadang ko makit sakit to ko. Nga inagi asu makit karanghay dati suwag nga ano hino. Ino po dihi pagangatan dat muntok dati dahilo. Nga sayra-ira ila komundat lolohod. Kompokon na kaposian kumadati nga iyati na pohon. Kasadia kasari to ko. Semua dia ako nati sa ino ko ilod bahay no takopod isuang kapagyampayan na no kadi dan lusun sorry palis sorry sita nga sakira no pod iri no hot waya kaposien da awayaan dati may na dati taguang kaposien da bahay no miyampay sumon dito ko kumakinorahingan. Ano misi sa takad isang sambayang? Kinarhingan isang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswaban na bayno insan pakagud kapag yang payahay maya diti kaisisan na kaswabon gisom na pupusan nembulayan dahay dat isuang kaposian dahay ti nga ayahay ko ilom sayrad oriko tatimpu dat olohaw yahay dat kinarhingan ayahay ko ilom sayra at timpu dahay kalimpupusan dahi ti pamagunan nga iswanggot maya patet taon maya dat kalidasan datinan kapaingkuran no pakindalanan dahay nga minsamok yahay mandahay parikoto ako pasin dahay kumadia gisambo sayra no pod Allah wihay nga orohyan dahay yahay no po nga miagal di Musa tu payingigit dia gisambot kalimpupusan ako pasin
Di tadaw do bayno sumambayang ning head piro-piro hot pambulutan isu anggot masalah kesehatan detinan hinggoh na po kayo ng diulo nga may niloon wide ay kagarasan do ginawa do tumuguang dikantakan katakan do kalidasan detinan diulo may dad ilo nga koilo karati do dadamo ti pumugunan nga amu ni hay katalibang banitit kantakan do pumugunan pingkan nagit ay pambulutan dahay do natong kiadan di tulun-tulun di kalisihan diulo may nakasari pati lambusa it sisiwanu pawayaan kumat ang sana na ang tambalut pinayan nagi nununa pahimila dahay ay paburuan di milad pawayaan nung pangsasamod montok ngay dilo. Kung sigaw Tuhan tu manu nagi ahakoy had iswang tindalanan do bayno hingga na pori ko tandahay manu day had miyampay kasari dia moy dat iswang ako pasyendahay nga patilang musot iswang at panintirungan tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus amen. Kung sikaw do tinapagyampayan to ko kapiruba to kakagod kaswabon da swab hinako po. Yesus kasasarit koromo ay sokoli iwan sinunod kadang kutunggu Yesus lasol diho ay sokoli iwan sinunod kadang kutunggu Yesus lasol diho kadang kutunggu Saudi Yesus